Hadie boko asana me she madansi di na sino na do bi ase no ti yo ba na me she 100.7 ya sha se wo nyumenyi nara edawa se wo die wo asa fuye Menara edawa se ampara asafo da ochedi amponya kupon na se ofata se wahwe yen so fiti match last year fiti match abepi menede ya se me hwe de rade ayama mene mebusia eni me ba chas eni yadofo eni Auntie Naa eni ewiase afane nyina erade ni ameka ne se erade me dawase erade me yiwa yesan se usu na wo yekese erade fact se nya wo anka yentimi emma ha betna ha ewie erade ni ameka se asida enka wodinda erade me dawase. Secondly, Auntie Naa nyankopon on frisro papa sofo nyankopon on shiramo onye mo kese wajuma pa mo ye enkofo bebre even kra ye ko fie ye ko hospital bi hu ye o ka kire yen se enye nokure na danfo se enye nokure nso odi chance kire na o se enye nokure na so esan se Kristo be wi di ji ye nkwa na ono de onim nokure ne nte no eye nokure pa se waje me ne memba erade ni ameka ne se Auntie Naa nyankopon enhira wate odro aye ba ha o ji kire yen debia me na mana me kan wase na me do wa dance oni papa sofo eni mo bo afo nyina Auntie Naa nyuma job onu nyuma ha bo he wale nyame nhira mu nyina asante mai Ghana mai yes mai from Nigeria for Namibia Afghanistan Libya Dubai possible na memory abukoko mistake maybe free kwada so me 31st market atu kase life asafo bia so me mo bol my da Ejobia enkai Kanesi market circle bia ya modi afache Kristo o say momudia no so no kan sembi emede o semawie. It is finished. We are Christo ni bia ubutai bia Kristo we riena dada. Yedi jidi ne to na mo. Ya me se woni jidi obe mem.
disciples kwedi Yesu achi na Yesu wadahate mema bela ni jidie subolobo sei na mwamudi na achi nyama momusro momem awurade bema bela otimi nante poso na maso chimo namso ni wunya ohu sanya meno ne yatwere no yentwere wiase ene de wa no beka yatwere nyame a otimi nante poso edi tre nipa eno ne ya dance yegide enti yenim se yemmem so nyame ka se you eye ane so nyame na ka da bi a eye da bi na nyame aka ane amasa mofra we aye ni monyam se hais many di kra na mepe me se many dia mepe se me hu omo nan mani age oh yes te se o ma sanfa yonko o Kristo mu o ma ya nuanom o Kristo o mo botai nti onyame de o mbesie ni nwunu nase na o ma fefa ye kese na botai no so abam yada mo ase nyame te ani frafo du yare omokoi baako ba o sinka ye ne we asedadie ehia nipa nkran ka so mpa me se be fana sedama no cause enam no so no nyame de ye ti mo ba se ya na ayeye nigye ayeye hohoahoa na tiefo so hunu se nyame ye ye so mwakai ti minim so mo so mo sedamu de aka eche na do so mo so mo yi mame atina mba so chasi e ba mi tu se nyum we mano nti mi so mano mate sana ye free my chance he o see any dance on me to west ni he has promised he will never fail we will trust him he has promised he will never fail his faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. Praise be our sorry one cry so nyame sabo. Asoy bebia asoy mpanimfo so ye maami ji ye nua bai se nua na ho chebe mu oh mama nyame sabo ye kai ne o ye nyame on sabo pa ona na cha osedase nye wahwere wo ne ho nyina ye nim se wadi nkunim no so bedi nkunim e chance anuanom amobai nyina kase ye makwan a brand beti ahe na so asore pani de wo ya asore pani ti obeka bibi kakra to dia mama 100.7 abusiafo niame kan se onyame a ohyira ofre nipa na ohyira no no wo a utie ye ne ena nanu ya ba ha so utie ye enyo bia na timi yi sika no but obi ha eka wakoma ema wo so bompa e ka se erade ehu akola yi mobo wo so a wakoma udidi abofra ye ti wusi onyame enhyira o me dem hu se eye miracle kase na erade ayamatas esanse me kai miracle no twahwe ya o mo ba sorry no me na be si manim na ma ya ma sorry so twahwe o starting us o ba sorry no be twahwe ka se bia pastor na ne sese o sorry yanko ma enje be si manim no emra me na me di no takola to kai mo aye ko hospital na nia e kamakoma na yakọ na mabusa ne maame no wachi o say wati na ni o si da bi ne obatan na akola wo collapse o ka kire ne say tas shawudin wa shawudin me kaya na me yema shim say obatan ni ba e collapse na akola no ka cha akola ne say on hye ne hodin abusu akola no so ntihwe samre no na me hu say obatan no wapem abusu wa me see uyi bi
Obo mpaye Auntie Naa woni ukrim nyina baby biara mo bedu a mo bepem no sina opim ye na Awurade bie kwan man baby mo bedu bia mo bepem no onyankopon omie kwan man amen Charles Monsoye nyina ho happy birthday Charles Mama da wo di birthday sada na no so di ni birthday hey Charles here 19th October hey spirit alike hey birthday boy October born Moba mon fam santumko Onunia from San Cassia Damasio Muncancheti Mantio Damasio Mantio Damasio Fede Mbetimia Casa Diabetia Benco Damas Moncani Damasio Hey, Charles Mantio, Lord. Damasio Charles, Lord, you. Lord, the president obeying TVGH president. October 4th, the Mugankwa. Monsankabu. Damasio. Perfect. Lord Mantio. Damasio. Charles Akao. Damasio. Bye. Damwase Debbie ebe share biom Debbie ebe share biom me ko Germany kwame wa homa no so hello mama good afternoon mama Pacha wie de boko Pacha yetio me pacha me kwame Germany minister me pacha Mimu ababawa ya feno Benita Sante. Awo Accra Kaswa. Ana menene da ya danfo. Yebi enkomo kakra na mede aso ntonamu. Enti obejitu na meye se mepese menene ma no me papa bekasa. To ma menene papa na ma mekasa yi. Ona me de to papa ne ma me nanim se na ni de omo ba no ho na me pese me ware no papa no ne ma me no so so me kasa o me de tum na me yes me pese me ma me na me busu afon so ba be ku ba do mo te nti omo koy ya kan bibia ma ne si ana omo jitum na me yes omo prepare our no we share date no on December 25th last 2 years 2022 enti bosumi bia na me dika ko so mo panto to niam bosumi bia na me de ko sigel no so bia ade bia de ya ware no bia me diska ko tinyame ya adoma December 25th ne so aware ne ba so na papa busuafo oba na busuafo me ma me busuafo akọ ya wari wie ya chi na me start say me yan krata sem say da ya oba na bitu da kan nchen wa Germany ana me de to me bla ba ko anim e na Isaac Edubuan ya wa Isaac ne ni na ne fi ko te de duako o kuma fa ana okọ fi ho okọ hu oba no ne ma me ne pesa ya na se ye bibia na ne mo kan se ye no so me diska koi koma oba no ye bibia ne birth set bibia nkata bia ye bi kwan bia me ma ne ye ana me bra no eja ho no ta ko back to UK na beginning na me ne nyina na wo je ne ya yere wa ha ne ma wa ha ana bibinti one ne yere nya problem no ko idan me ne no ko UK time o ko hu oba ne je no wo UK so returning back to UK ana osa ko Ghana bi osa ko share oba no okwen na se me bi wo ho a ya ye dru ba bi nti o to tape na fortunately na be on the birth set na problem bi wo to nti me yese me ya ma no me nya ma me bi wo birth and death o ma se mo ye but ma me no e yare serious nti ma me no be wi na ono ane de ono ma me yese obeko obi wa ka ono aya ma no nti ye tama me bra na sa call the second one and o yes yen start document no na me talk to ti bibia ni a omo ye na oba na frem no aka kire me when we no sa call back to UK that was the third time o sa call Ghana o ko shia oba no na ma me na butia phone no
ana o ka kire me say document obeye na otimede ama oba na ba komi ase no which is Germany no oni opportunity bia o opportunity one pe obeye ama na ko UK no o UK ba Germany o kan no ma nyina chi ma nyama say bia menen no be twen bibia because na me hwe say de o kan ebe bo ame a nti me mane cheche mu kakra na me amisa fa eche na me hwe mu na chese process na wo ya ma oba no de akọ UK no na wo de aba Germany no e mo ame me koye hu investigation de na nya de be bo ame ana wo no so wan kan kire me say ade na wo ya ma oba no eni wo bi ya ware on krata so na wo de akọ UK no ti me ko hwehwe mu no na me ko buta oba no na oba no be ka bi kire me say eni ma ni bi wo ha wo ya wo no ku yebi wo ya wo yebi na me say what kind of document is that nti on cheche me mu na che say eye care na wo do fu Ghana e ko UK no enu bi na wo ya ma no ye wo main applicant and ye wo dependent nti me nim de ode ne ye main na me nim de ode ne ye dependent nti say na oya ma oba na ye dependent ade no so say o mo ya wo ko bi ware oba no won krata so nti na wo say me ko hwehwem na me hu nipa one ne ya ware no me de to papa no ma me anim te me pese me ne be ma na one ne ya ware no e won krata no be kasa o mo do ma me ne be ma ne nkasa e de na me ko busa na hu e nkrata keke na me to ke mate na me busa oba no say oni mo bi wo UK wo te de bi oni mo bia ana me ya me ko pe ma bre wa bi na ma bre wa na say o de o mra obeduru obe boa no na watunya ba beduru Germany ha te mama bre wan ne na busiafo no ne maame ne papa kasai any 3 days na again sa be ka tell me say ma bre wan dan no wonpe na ono ne papa danfo ayiri wo UK honom Coventry obema ne ba bi atena na me so okay fine na me yes o mama ne maame ne ko UK hono wo ko si no so nkasa maame ne se da bi na afi me hu se bibi ko to a enka yi tiga ni ko du UK no me papa danfo na ekosia na efe Mr. Okon e wa airport o frame video call me hu papa no so o ko sha oba no ana okoja anya kwan na okodu ko bonto ho mama afi duru ho no me hu se oba no ba bia o ka so okoso no akoy different place de bia o ne be ma net ne kasa mete be ma voice o yo boy ni din the Raymond Kisti our Coventry be ma no okoso no so no stand your friend ana me ka jense me pese woni boy me boy na woni tifi ni be kasa because na enema bi ko to fi ona me ni nyon ho ka akonto ne nyina ye omubi oba ne be ma tifi a bibia ti isi ababa wana se o ma me ne boy ne nkata ne o ma me ne nkasa tena na me se how te bibia ni woni ni mi ni nkam dia me pese me ne be kasa also ma me ne nkasa ana de bia so me ne yiri kasa wo phone so a on video call a me hu se boy ni wo fi ho also boy ni fi ho bi ana me se how nti me no ma me anim ne papa de ne ma me se ablante ne nya ayi panyin bi small boy bi no oba ne kwa chen no na me se da bi menti na me bi ase timi yedi ma me ne ka tente ne nya botre o timi ma ne ba enkwa ware no won sa fa ne koma ba ma fofo mama ne tente ne tete nyina ne te be ne ko du UK February 9th and or return Ghana September 25th mama me ne din komo na me hu so ba na sesa de bia me ne video call a me hu oba no so 2 years ni na te say nhwehwemu a me nyina ne se oba na fefro na ompese me hu oba na nyem oba na maware no no ene be ma fofa akwa nyem o UK ho no ana odi nyinsa na ba Ghana ana wa ba be ho there's a something in the oh no come senya that's all papa no ma me ni to ni hia misika come senya na wo se ra no sia no we TikTok one kan no kure ana aga jam sa kasoa TikTok e o kasoa na bi kasoa na ote na me se wo sia ne he wo sia ne he kasoa TikTok a tina mi busa ne ye na wo ti Germany Ghana for ma bebrebe Ufri Ghana na koi Ghana for ma bebrebe Mr. Wo TikTok na you there me pa so ye be ye nam for
me busi me say TikTok na we wo de Ba fine. Sa na wo ne da. Me ba cho there. Na yesu ayehu no na ye do no nipa da sani awu no na wo yesu ngwa hu na badolo nipa da sani awu no na doro ne wi ase ayehu no ba hu ne da na ye ne ho ade sap adai hu ne da TikTok wana mobile study ka so TikTok hu ne da hu TikTok so na wesia no ti afi na nkomodidie no eko nanim wo de na se na ya de ho ade akodu UK no E pacho the worry me hu no ye nkoma be 4 months e wo telephone so tina 4 months so I convinced say erua na wesia na TikTok no take aso awo Ghana ha no wo do no mi busa na owura to yam say bosumi nan komo na mabon telephone so no ti wodo no ne pacho ne be no so do wan pampa na broche na opako pacho ne de ni nyina agina ono ane ho menim die na hu na wo so do na obaye ne ho ade die na hu ya koso nim no da unsia na da ne sama akora ma wo da yemu da ka so no tie ti die na ade do no me pacho anytime ya me friend na me ene ne din komo me so me na ye video call time bia anopa ene se wa so kete wo ka no ate wo video call mu ela obaji usika what wo ka wo video call mu anamboa da bisa me a me pese me hu da bi owo me pese me hu de oye time bia ra me ne video call utumi buse busuafo se rua no oni obi na wo ho oni obi sese ho obi nsada no so bubu say me pacho me busa na ma me share na I think that 2 days for papa na me ne ma me ne papa ka sai ti bosumi bia na brand say wo Ghana ha so for come to ladies bosumi bia na brand say kama me hu ne for na me brand 1000 and I increase to call 1005 no so beba so me pacho say you for no so beba so na you for no beba so every month you na me the 5000 and echo sir until you have 5000 out of CA oba to nchepe Ghana ni ba wa brecho to nchepe ono hustle munu o sha se call Sunday school ma gu asoro dem ho wa hunu TikTok you have 5000 oba hu ne da ti 5000 eba to aso na say moyere no mtoko mo mako homa mo mpesa kwa bo chamchia ne bam somewhere match ti wa ha 5000 utu adodo say oh my Dawson because me will receipt ni na wo me ha ti bra wo se wo pese oba hu no oba ye ne ho ade e chese ni nyina mu wa ma obi na gina ma ho till you may kiss the bride kwa meye makasa eja wafa no saa na wo de ne kwa brotire wo ti Germany oko UK bema wo ti Germany oko UK oba kwa hu ni susum da ne saman da na wari ni wie ya no ase broker so de ne kwa UK country a woni so Ebacho you can there and yamana me do this in the die. Me brana me man me coffee on. Isaac do wine on and the coin. Who ye de who say what him? Me no mo cancer me so. Me pacho say. Who ye de who so him? Me pacho UK on the bia me ni video call. Eti o se sign na me hu ye. Na was na anim akodi na chia na chia be di na anim. 0.7. Oh, na nimu ne be bia se sign. Sir, what can I say? What was up Bernice? What was up Bernice say? Nancy sign there. Come na me video call no. Ebi wo ho a. O dware a me ne kasa. Oyi bibia me ne video call ti me be hu to akoko. Wo be won say na fry kese.
Na ubusa no. Me busa no. Yeah. Me starting hu no e wo no nufu na me hu ye. Te nufu mo ayedu. Ti ye de nufu na e kire se wonyem. Ana o ka kire me se obu ni nsa. Nto obu ni nsa ne nufu mu yedu. Na me okay fine. Na wo video mo awu so bi nufu mo ayedu. Ye wo se mu beku mi o. Me say STG ni bi. Me say wo telephone e dey bi na wo video ko awu so ba nufu mo ayedu. E kwa wait. Mama say ababa wa me hu no. Me ne ne video call pa nti wo se tan nyina me hu yi. Ti ne nufu mo yedu kra obehu. Bibia me hu. Enti ya wo pampa na. Me pacho say. Oh. Me pacho for now there oba Ghana September 25th no. Ana no an ebusuafo ni bi. Omo ben na na be frɛ me ka kyem oba ne de 7 months nyin say na ba Ghana. Ti wo ya hwan? Na so you ko na me ne na ko. Na me ne na ko. O wi hwan na anyem no. Me pacho mentimi ehu ni po ne nyem le but oba ni free Ghana e ko UK ndi na bibia no kyerɛ sɛ wonyam. Me the airport pictures are mo na busuafo ne maame ne papa mu na ko ja ne kwan no esende wo hwɛ a nanim ene de onyem no UK ne de okodu UK na nyinse ne tafe sɛ nti Wabo ka sɛ me suspect so na nyem no Raymond Kisi no ona me suspect no Wabo ka sɛ me patro me kai 16,944 euro chesa unti ano down phone na ekura no original airport so na di twa picture no phone na so me phone na me de koma no me say na unti ano kura da me patro da bi o ka we da me patro da bi wo ne wo da na obi ati ano amount za no 16,944 eba Ghana scheme was say more than 2.7 billion. If you send o phone na we actually o se phone ne kura no TV no so no. If you send na dey chase sika no. But 2 years. Now budget. Time I'm sending this kind of man. Also budget. Yes, September, yeah, September 17th. Was the last time I'm sending this kind of man send this kind of money. Dey church on ni din komo ye da ben. And to kwani ba ya obedu Ghana no. Time am yes me friend bia me person me friend video call because na person me hu a. Na wono so hu say me person me hu na phone nti. O de to kwahia me say ba ya woni me video call no. Nti de bia no, me try say me ne de kasa. No de to kwana ba. Me papa mu nyina ba mu so be de sia asem no. But o ye na dwen say enya de obetia asem ya kan asem. Benis online so. Chiano. Kwame. Mama. Wife online so Chiano. Oh, him, good afternoon. Fine. Fine afternoon. Kwame Otewo. Me pa so matene me o no Dia da wakoma so no me pese wo a wo kacha Benis. Me patro de metimi aka cha na ne me mpe problem ana me pese me ya de dia e bi wo yenye beba bi me sika ene me phone en mo ano no Kenska no so chere no me patro say Kenska no chere Benis the can is 16,944 so onji ni a kan ni na fa na account so 2624. Some debiabo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana amadi alternative health center yadi abramo awara form pe awo say your kidney and liver e ho na techema o hypertension ana edunya ajijele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e de ma deku amonya wa hoto wa opase ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade bia fruit tri so kope mu na ase de no nko say
ni yade ana enam yade ana etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye nia ye baba ba hyew Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 Ago Ghana mambi fe wakesani ngomo kumba ebahanye ni yuone kama kubana buwa beja hila neba chabudu wole kani otrifa ejake Amedi Alternative Health Center eba ehanye otoni ongomusu ye afia boni obote gbanshlemine onyakunofo alo tri hila kemlebo hila joni yobu hypertension gbebu bumoni sikli hila Love Services Dynamo Freya was 0541 143168 0202 913511 and Kraipokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624 Ghana mai yedi asam de biabo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade no ti ana Amedi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver ehun atechema o hypertension le pato yo the pato TikTok de no kan ya no crazy TikTok na CI na yo CI no na ofa madam fo say o madam fo na me see you inti sasa no CI me no na me to University of Ghana. But na me mama edi me du kai to kwan akọ UK ana ye school na me dey ko enti me hu na me kan wato maso nti o me say no me wo fie me ni ato me UK ya me doctor so enti me jai school yi ka me so enti ko mo di no so na me ni je me ho na sa obekese bo wa na me obeka ni wo Germany so me say don't me die me nya be bia me ni jo because of kasa no crampo no dot no me say me see aye dem enti no me UK na ka me pese me ko enti di mu na ayonkofa ni si ayonkofa na beda me ti say mpena tune e no say e be ware me enti no say de me ka say me ka tell me mama na de mam be kan be bia ni me no waso ate enti de mama ni jama abantu da me no TikTok o de aware some ham ana mama sister mama sha no mama no nkasa eno ne mama kasa e na family mu kasa kire se oni me mama di nkomo ne mama kasa mama fe na asem ne mama mi di nkomo na che mama se o be so ware me na me si ko UK no kwa no eni mo bi wo ho den ti na me ko UK na mama so da bi me di aha na se me pese me tu kwan because Ghana is a university of school we in the Juma family identity to find to the make am this school na ku and also the be ya me yonko di esika na o ware me a o ba be family akoka no ho Germany me if it say no kan me na menti ase that because me join the school at all and I me go UK my me bi wi aka ayelta metro iti mi to me yo to tell me ko UK na Germany so do boom na ma me se da bi o yo ba na chese udu wa ho fa chi se ma ho me we fe me ma do breba no me ware na one ti ase me do ba bi no na o pa ware ni bi kra wunya iti be ya ma yen fa ye ni hwe bre ya wa bai e na me ma me so de me don ma me ti fa ne se jo ka so ma me ti mi ti ye iti emu na ho se aware ni hwe ye ene be ma iba ye na no kasa de o se ai o do ware me no o di VIP o di kete VIP be bi enu e de nebusu afo be ba kete ni ade enti me de o kan na so ba onya ware pa de ba nya ware pa ye ti me de so me kwa ware pa enti na ye se ware na se na ye se ware na se na no na no ma me frem o se on ti ase ma no ware ne ba na ne ware ne ba na kira na obi ne me picture a kire no na me bo ne ba no so enti no so ko be ye nsem bebre ni ma me bru mi ni ya ma chese ehun nsem bebre wo mwan enti afedie ye sha se no ode 3000 e bi kan ba ye se so de odo me ni ya me nko jewelry shop nko hwe ringa me pe na me nko to enti eno ni sika ode ba ye ode 3000 e ba ye ti no ana okacha me se le di wasam o mo pam na di mu enti se wo fie enti no wo se na me se ani wo to bi aware na anya mirikatuo
me no mental to my into the water, the young train. I say, Yamabwana, where you man say, you ma. No business cabo, no by me. I'm also the vida. No one gave your family say, why you 5,000 to this one? In your bound and what damn you honor. If you know, yes, I don't go to 20 money. And I'm see you, and yes, I say the 20 money. Until all this has kind of buy a year, what was the career of you? I want to fit on you, you up a car, first one. I would have said to you, can you maybe more say? Osrami a many man kasa. Tell my name one a bestia. No, I don't want to be saying why we not a million a dear Jumono. They start a Jumono Buma, or which is Kanamai. And I'm a catching mamma, penamam so there be a hay. Without any no, oh, Kawa, I mean to me, she say, over Kama is Canada, about yet and time into also a percent. And I'm this also for 20,000, I'm saying 20,000 on one in the Tikabe, Ebeba, or the one of this. It's 20,000 in the question. On one point, man, also for penny. Or 2,000 so the son of my was a name say. That I'm not yet talking to me if I was talking to. Until I did see no mammy friend before to stay. Or you on the bandits and 2,000 mammy. Into me something is to come on the back. I don't need the above tired today. Mini next year and Cassandra is sending in Sicamano. Yeah, I really say in every year, but do our end of a battle. And I know my friend say, after the banana pan, I was a woman. It's a person, but she may be a missing or has a many scammer. So one of the women you know, and Zandia, and a weapon. Until I hear me to car for Shiana Mam, and what I'm going to do with now. The young boy, she may the video be class and it. So may I show until Mamma do you see and who go to your pie, show was soon you go to your party because I don't know. Mamma wants to make them share for me. Well, I'm going to be and a problem with ya every year, and I don't think I'm not but meaning that my shop made a while. If you wait to your field, you put your fire so or fire children, or you be a fan of bonnet channel, and a jay be Diana or any basso. Until now, you tell me UK, and I send me to say, my wife, Lord, from your Germany. 1 year back, you and say, until a mamma said, one no one is serious, yeah. Mammy, I know Missy, Mammy, I come down into the quiet. And also, I'm trying to grab you in UK. I send a Dubuano or Baba Ghana, no so bad, me running accounts or Bapet or Baba yet the dear Mammy, the Germany, SCU. And I'm any kind of 60,000 and they found to my account, Mammy running account. Until I'm running account, no, me running account, no, sir, after the first no, Castle, Polica, I will more than 10 million, I mean, this stop money, no. We die or many scabium. What's my source? So, quick, can I'm out to account Mindy. Naya, the amount. Sa or the missa. Check it. One stop bium. If you want to brand buy, and a brand say. About first one, Campuno Coy, and about second one bium. So, about second one, no coy. And I'll say, what's a connection be more friendly and say, we're not connection be. Now, Germany, UK. Into no 8,000 pounds. I'm better say the someone who is Canada. Benis, Nina Moko UK and I'm a say. Benis, Nina Munyamea Wadoma Uko UK. Yajitu Monso say, Nema me play so one penny so, actually, more worry, say, or Bani Okono. Onyam. The pattern many Mantana. Didn't you know for you, Casabagana? Then see a medal, then see UK, Abagana, and say, go do UK no, until I'm a medical Bagana Bako. Then tell Bagana no. Look, we catch me say, me go do UK no connection na Bayano. Then Magana, me and your connection, no member no Germany. First one, I second one, until I never did my dance here. Make me the papa number, Mom was free. Never found my friend was a or him, also would dog Francis and Pa. Ghana, and also a connection of one of the same conclusion UK. And I'm see you, Martina, me bar Ghana. Until I made see UK about Ghana, you know. Never found it. Me to the video call, never found a video call. Papa, Akola, Papa, what did airport by 70 years? Only no more be on him of the Hulu. The bedroom Ghana until I look me.
enemy nyansokwa ebe blackmail me say o ma me do na you say me ma me akata nye connection ni to me nko I need the connection man be number my say connection man be 70,000 it's yen for you can yemra and I'm Mrs. Uncle you man doing it say what that I was in Ghana yen connection I ma Germany be do we I was in mama neta I can 1.1 billion now worth you know also me 70,000 some member was Germany dia one yet after the no come blackmail me e the naked pictures me ni video kwasina na minimum da say minimum kuru kasa and no talk to manumre me the dia o video call me jari o video call me pada o video call no na minimum da say na me kunu e record me na minimum so o screenshot me Auntie Naa me jari me ho fro ni na say me kunu screenshot me pictures o the better me the me limit say mama Germany na or the me pictures me naked videos never go TikTok and when you party na that way me nya who the me pictures in my oba TikTok am I down if you see me on TikTok naked video for police station naked video me naked pictures until I'm evidence now on my phone so me the best I know I'm wanted oh blackmail me say me just me ma just enter for me I'm brand with them in dia wa bre and me pictures now or the back of TikTok comedy madam say oh but not oh Mr. Munye oh me naked pictures naked videos ni na or the back of what I'm saying Benis UK wine channel now te Auntie Naa UK me papa adanfo and I'm papa friend no say me ba UK you know be our UK and also na yire me ma wo UK it me ko suom nti omo na me ko tena ye nipa na your friend say Auntie Naa me pacho me do nipa na say cause ukru ba umpna bidin tina me busa say nipa na wo so te ne nche UK so de obi eti o nipa na your friend say me pacho nipa na no de to me so say wine channel na wote your friend nipa na say me pacho nga me bese me chile mu kakra ho oh Benny seni o si kan wasem de nipa me kwa me musa nipa na wo ne ti wo UK no your friend is saying nipa na me ne ti wo UK ni me da pa da your friend is saying I think it's ana me yire ana me ba oba na wo ne te Auntie Naa me pacho na me ni ama me no ana ne ma bi yenu Mesi na wo ni oba ena na ete me pa try da na o ka na asam ni ma me ne ba boy wo di eno no Auntie Naa me share no me say Auntie Naa nka to so pa me mpena no me na me fa me kulu video call say de bia video call yi ana video call na me de na share ne say o so me ni am ni ti na ya chiche ni po ya de me private chiche no ana bikunu ne kata no na bikunu fe na mikunu se mani fi yen na bete Obama no Auntie Naa me na me share video call ana me ma onu ni di nkomo me say wo di eno no me fa to nya me di bia no Benny so wonyam ana o de free obai Auntie Naa me tinya say no me video me free airport me be tia me ma me be tia me wo airport me video mu twa ni na no a che me na me nyama no a che besi sana me no kasa wonyam Auntie Naa me tra commander commander bo am say oh so nka me na commander ko am so be back now be share me yes wa ba ba wo yes wa ba wo pa to me ni oda me nyo Auntie Naa na me de pa to we tan say e dey no hu say me no so me ni kuma ye duru Auntie Naa drama no na ke yetrisha video call mu so obi enufu asese nti onyem Auntie Naa video call mu itu onyem Auntie Naa me see me video am see airport ebe settle tena me nyema Auntie Naa when you take when you have tena me nyema Auntie Naa wo behu na tena you can po me no papa no ata video call 2 times it's na me nyema papa na ehunu say me nyem I read about the boy. I said, "Don't be out." I said, "We are busy. We are now 2 years. We are busy. We are what say? Me just a shame. Every phone is you. Or them hot stress.
Kwame ana na busuafo wo se menyem na 2 years ni bi ka menyem mama ne Kwame pato metimi akasa oyiri so onyimo me pato ntina me busa se metimi akasa aye de yetiew dio asem ni nyina no ebi yɛ no kre powerful and clock me wo audio recording enti na o ka se nyina e mesere no me wo audio recording video recording ika me dia asem na wo se eduru maybe na peska ma biem kwan kosi a me wo receipt ni nyina wa eti me nim baby a o ka sa fin se man ti esoin me ma o mi transfer Auntie Naa, me say Kwame oba wari na Kwame waje ngoni woni timi wo wari tesi na na wo me phone to me ga send o yampa na ba na wo pano na ko to wari ni timi mre na hu me na wo pa madamfo no na tika wo sani ma mi na wo kipi receipt ni be pon ne aje ba na wo tiri mu ti na wo fa ka kwan no so say wo be kipi receipt let me ya no me patro de tie ne say onim se me wo Germany aboche ne wo no utani sika bia ya ma receipt tesika na ko yesika na anko ya ma receipt because of evidence meet me enko yesika ma na ya ma receipt na o be frame ka tem se won san kesika na ma ko office wo say sisa baby wu na wo se wo je wo sika no ene sa wo yira wa ya ne ho ade onyem wo betumi ama me adanse bia de ya sifam kwa ne say boy no kwatena ne nchen wo UK no ya ne kodi 7 months wo UK oso ne family na na tie na me ne kasa boy ne fe ni Raymond Kiti then ma won ne ya ware a won ne ko UK me won number waje ni won address mumusa no se me ma soma obi amana nko fie ho me ma obi ko fie ho eno ma je fa nyem no wo UK e pa to me he boy ni di na me jama mo me say den na chesa onyem na ko the expert on my phone me pa to boy ni di Mohammed Abdullah Rahim ono so ko na o yere ne nyem me pa to ni say na so me wo ho pictures wa ha na fa send me ma say me send pictures na mra no eye be ma number anytime because na naked pictures fa send me so say me famra me send pictures ni na ma mo fa send me was 0248017 51 fa send me na me 0248017 517 me ma mo kra send o high production mo send ne high ti uhu sa onyem o hwe na fu na adi say ne pacho wani geji a mami fa winning Chese Mohammed no ne kotwitwa brel ne pacho da bi ne chese mozu na one ne ya ware ko ye no me ma obi ko ho me ne boy ne chat nyina wo me phone so boy ne se onim da se one ge ne ya ware on krata so ne na ko UK na ge ne yo ba ware fo o man kan kire no me bla no ko Ghana I say du boy no ko ye document ne ma no so ene ge ne ko ye o ka kire boy ne se ne wo pass ne no 0.7 Isaac am ne ti ko te ne bia ko no a me de ne me bla no no ko ka kire boy ne se ne wo pass ne girl no na me ni ma na hu so ye ba ware fo me wo chat ni no me phone so ye wo ye no ne ho ye me sere document ni bebe ku me laptop so ene ho ye me wonwa Auntie Naa me patch evidence also wo na o se me nyem no patch o fa evidence ni mbra because me wo say pa me ne samu ni na klasa me nsama me wo receipt so wo mi na wo pictures Auntie Naa ma friend video call kwa de ni wate o say wo bo mi ni ya no say wo di ya no be kumi ya nka me wo de da Benis. Why? Benis. Benis. If I saw me making pictures, no. And now say about smart. Tina would do come pa. Benis. Now do come and now person to cry. Which is which? I think I know quite one that. Say I quite one. Tina would do. Mama, in coming mommy wo. Mama what do? What do come? I quite one quad dia.
Me say what do Kwame? Only obi o time na chia. Edu so ko Germany. 3,000 is coming na one. Benis, bray kwa who da o. Why you be gratitude. Tieme. Oh who da TikTok so no hu. And the Ghana so ni wiase ayede. O send this car Oba wari wo se busumi bia 5,000. Busumi bia 5,000. Nyamia ma wari na bam. Ti wo ko UK ni mu aso nim. Ni mu aso wom. Ti se wo ko UK kwa na dwen ye ne kesre ne se ne yire won pna. De na wo se wo ye. Owu da o. On camera da o. On tu wanu da o. E fon so nkomo. Ti se ne ye kwa sese no se obi twia. Benizia na wo se wo ye. Number na me fa pictures me fa so me na da screen so no. Me pa to yo me de 517 na chacho. Enya oda antina e madu go say na ke me jago se ya kwantu opa. Ba ko do UK ni na ti. Woni me fu se mo wampina wo UK. Inti se me ni mpina wo UK. Dia na ba ma na dua ye ne se. Tie. Wo worry. Wo ye akwanto kra. Wo twa troche nipa wo de wo ye paper ne se woni kunu. Dia na ba mo twa satro no. Nipa na mini ni tupa ne sa na mini mo no da ko tem se ye ko du UK ho. O kan no se ni bra ne na ko ka che boy ne say me wo fast nantina omo tuka se na ba wo eko UK yantina me se ka se na ba wo Dabio se ba ma no beni zo bia memene onya adwene se wono wa ko ni TikTok achi ensmo abusiafo be me de ne ma me kan ye nyina wontie no wo so odo wa bo hu kan ye ho ade wa tawo achi se oyira me hu no da enko UK ti se na dwimpo aye ne ntanta sa ne yire won pna di na wo so ye ma bibia mu na ho fan ma no anti ko ta UK woni mpra bia ho antina UK woni mpra bia ho me pra ni ana da bi obi a wo say na me mpra ni wo UK no antina wo UK fan na na o na me to Coventry 0.7 street by na me Coventry efa he pote Elden asorba na ko UK na ko antina ma ko asori da ma na di ma dance na dema ma ware no antina ansam de wona Benis why adio yanka no kre why bi Benis tie bi ma ko ton tuo wo stop antina video call na so na nya sa na mo de shase Benis ma me nya di ma da anya sa na mo de shase atina so no woda anxiety no so matia kan so me huni ti video call kwa ni de o misa no di hu obo ko na ehin ye aware no obo besia se aye wadi boni aka ma ni amwa me besia tu 20,000 na wanchia musika mamo atina o chia be tu mane sa nti efiri se wo hia no be wa se sika se na be di wo Benis ni se na wo hey so me so the 1,000 but me so adi let me send the receipt in the pipe kwa mamo fani nyina ka ho the receipt in the pipe me be ha na fu no anu hia me na fu no me pese nyinsa no me nyinsa no picture na ba na nya mai o de ba me confirm ama why me for the direct number no Benis me pa to me so me de se me bring picture for this me na then na me ni video call ni na no record me na o be blackmail me no me pese me send me out se ta na ba ma worry for age to woni kunu ya mama tie say be man de o se ogina na se mu se wonyem na wawia wo ho abaga na ebe wo enso wo evidence nyina
ti say ono kan hwe na wa ma ba ma fufura kan hwe a odi ni sika mama me na so na ka san ba ko me boy your pastor didn't put that friend one city family be amere ma kwame hey I'm telling you because me first can tell also my don't want to trust and recording me and speak talking the pictures not na Kisan why Raymond Kisan better than them culture so Kisan e do one so to interest can now obi hu kwan me de better so Raymond Kisan mama Auntie Naa do odi anu no nya ne bonu da me nya ne bonu da woni na woni mi no I'm coming baby ayi young girl make it so 25 years what's it woni I'm coming baby what's it wa how so ka bibi ka krache ma me bra wani mai Auntie Naa with us nya kwanya ade mama Benis my hi Uma me friend me de to manim last Sunday of September which is 2023 the last Sunday of September 2023 2:30 p.m. Send a body son fan to manim say our arena on the kwame aye no onware be ma no na be ma no de mani no onkwane onkwachena ade ache so a wonko okay so ma me bo amane oka kira me pa se ben na so na o kan e be ba cho nya botre o ma me na be kasa ama no o ma me number o e betimi afre no wole to manim awia no me yeri defa just 1 minute remaining last Sunday of September 2023 fe na ne benya afe na wale na ba ya wale na wie 25th December 2022 ya wale na wie abeja wale no kaswa me ha ka 30 million ese nipa ni baba ne sewa muta machi e me bi mu hia ya nkran wo fie ya wale na wie ba so me nkunu e na ma me ne to manim oba fra ma me yem fra ni misa no so betimi asa me pa so anya no pre ma anya me se won kwan kai Germany ne o kwacha na e kasa ma me Benis hwebiye me pa so Benis hwebiye Benis hwebiye nya kwala elam dia asma to ma me so me se me o ya fra ma me ne misa no so fa asa no to mani mu Benis ti bi na oba Ghana meba also mama I prima wa yene ma kuna obo mi dia bo mi bia mama se so nko Germany ne Benis what boka over 1.something billion akodu UK ti di enti na ba Ghana me pa so mi kunu ti na ba Ghana ko de so ti Germany Auntie Naa mama fa ni papa number ma o ni papa na ga try yen me ene ma me say Australia or ban our intiacy. So me the family pa me ma Ghana. The family ti na connect no mommy a. Me ti ba Germany. Okay. Jina so. Ukuru no de jina so. Me kunu na pasi na me wala na. Me mpani bi no nti na se no no awai. Onu abiro na anju so begu mani masi. Me kunu na pasi na me wala na. Me mpani bi no nti na se no no awai. Onu abiro na anju so begu mani masi. Me papa. O papa kwasi ampani, o papa na wo na wawu no. Kwasi ampani no. Onu no nyemme. Nti onu na me ne besa wu papa besa wu biom. Na o maame na wa yesa chacha no. Nso no de na daase. O kwasi ya wo ba una ba beje ma wo. So menyam. Menyi sen no wo ba beje ma wo, menyam ma wo papa. Nti wo ni Doris kwasi ampani wo busuafo kwasi afo no. Mo anu nsuo se enwa no. Mo ba beje ma wo. Why? We Jimmy papa say menyam wo da wo se wo yakwase wo mo wani nteda wo Jimmy no kwase ntina kwase afo age wo sika edi sa say menyam wo papa kwase ampani na wawu no why me no wanu mu bi ni o funchi Francis wo yakwase ampani ma me why me no wanu menne egu wanu wo yakwase apa ma me so be post me nude pictures na me no say wo post la afi na be post no fi why me wanu bi wasisi ya post the pictures ese ne bi ma obi mani post ade o je say dey
ni film say no videos am work kwa we mbehye wo kwasia wo videos no screen recording na o tutu kwatia e bi wakwa wo me no you kwate na because say kashem na me record o just dey na me be nche wutia wo film no kwate phone no kwate tantan me so be post bi o bo da me no mienu ye da form de da me say you can say no nyam hu me o the way be black me if you don't send me my money I'll post any pictures wo film kwate tantan o so me post wo die e ti post me na me post wo die asi am penny jimi o tun ko tumi yi ko to kwata no na ka se me me pesa de no eni na videos wo no am so record o so bodam papa donko nya me be ka be ne wo obe ware me wo fi obe ware me yo na scale de mama ye se chok money bo so nya so dia wo me no na wo je say 2000 the 1000 say what I say net so oba be fi an na bibi into no aware na maso aware ni egu no na we de nya eka bi ya eka ben hwe o ware mi o ha dwe be 247 no so wo ho ma no na o show che no show say me ne ka why mi kun na kwase na me wala nam me mpani wi mu no ntena ho ase no no why onu abro na anyi so begu mani mase me bere papa o papa kwase ampani o papa na wo na wawu no kwase ampani no ono no nyemme nti ono na me ne besa wu papa besa wu bium na o maame na wa yesa chacha no nso no de na daase o kwase ya wo ba o na ba je ma wo so menyam menyi sen wo ba Benes Auntie Naa una ye we Auntie Naa me pato me ta eru kama my son screenshot am Auntie Naa ni wo ho ahomati 2 o'clock this kind of better me audio help me ya say the antwa enkumi ma me nkumi papa okanya di na mbapa tem say ti papa jimi se papa kwase ya me ma ni mu nyansa nka wa fa me ma be ma ni hu ne da Auntie Naa ya wa ya ne o wi na bi ne di e na me di no wa say bi no de tane tane nkrofo Auntie Naa me sorry prekupe eni na temo odi matama wie ye sa ate me say me naked pictures no odi akoto TikTok na lecture me da na lecture me say me ko share Auntie Naa me ka de me ka ye no obufuo ma me ka sa ti na ne maame ne papa o maka Auntie Naa odi maame ne papa atam Auntie Naa se wa confirm audio num say be ma na wo mpani biom no ti wa odo ni ni mo mpe no ana meboa audio we are saying yes na say audio se wo ka cho bi se be ma na wo mpani biom no kwasia no ti anya shekra no be wodi ni sikada o ye kwasia Auntie Naa den say me ka sa ne say oni me ko na e ko police station e jo ye kwasia o a obi Auntie Naa da bi ante sa Auntie Naa o tie no a o be ka se o be da bi se me ni anya o kasa no many anya o kasa no na me ka anya react na do no ye na me react ye no no Auntie Naa so obi fumo kuma ye fumdwa na ne mami achacha ne mami ona mo obeji aware ma o no o sa achacha no ya achacha mpa onye nipa Auntie Naa o ya me mami yo so wo so pe be ma ne sike bia wa bo ho bia onka wo hwe wo ji nti kwame o so wo ji ni sika 2.something billion on your evidence or the infodi bia che me asa wafu no so kakra minim said naturally sana wa boso tie dia minim picture wudi nkan de ma no eni a kire me chese minim picture kra obese o pa wudi ma no eni a kire cause the odi che me de wafu na page kakra minim se say no wa boso tie dia why you wouldn't mean to be in front of social media me your back where you ti wonyem wiase nyina ni adanse e wokaso ene baabia wo Coventry o nyina ni adanse sa wonyem ye Auntie Naa obi ani madanse me papa ye video call ono kata bro na mu kan na video call pe na wo mpani biom o ye kwase nti wo mpani biom
Auntie Naa, I say me do also. Auntie Naa, only a simple question, no. Me also ne ma. Me say, penny biom. Yes or no? Auntie Naa, me pass Sunday, yeah, never come back pray. Me musa ne papa kwase ade. Me say, penny biom. Benny simple. Auntie Naa, I don't think I'm so down here you. Penny biom. Kwase penny dia wano. Auntie Naa, what do you matter? Who could do what I just said? No, kwase penny ne mame ho sa chacha ne papa sama obewo. Enti e wo so ye bi. Oba ya tete wo so ye bi. Se ba ma no e ka bi che wo so ye bi. Auntie Naa, me evidence slow. Me see, yam fan na say ne wo kan ye no kra wa ka bi a kire wo. Ti oba e wo so ka bi kire no. Kwase wo mame ho sa chacha. Wo papa wo wa no so say wa. Auntie Naa, obi a do no mame papa. Se mu ti we na we se me ka se me say, me mame dawu. Sa ofa ni sika ma. Benis. Yenya ntwa. Tie me. Yenya ntwa. Yenya ntia. Be me ohun da onu nsiada. Onso umpo sayireda. E ma ni monkwase aka. Tutu ne meka no. Bibia ye bia no e da yanim. E ma ni mon kas obeti manim hadua nya no obewu. 0.7 ya so ne dech enu akwa wan manya chance anka ene no wa ha ba ni ba ma ho asem ne yentokwa ya Benis emma ba ma no emmon kwase aka ni sika bia bedi unche fana de ma no uti ne me wudi o ma mi wo bi se ne wo kan na ma me de okwa broche fa ba ma ni sika ma no na fe fa ne nsakoma no Benis umpeni bio odo ni ni o na dia ko fumi na Auntie Naa sukwa ko so wo me chia tebe ke no me kama na Auntie Naa isika bia medi wo awa we ni sika na sika den fa na what do so wo de ne ka 16,000 euro bema Auntie Naa me de ne ka na obo me be sia na so me bia bank bi oh so kusa na sika na bo so wa so me yere na o dito dia me di ni Auntie Naa we call it banana. Hey, Tony Francis, my bad no so. Hello, Mama. Francis, my bad no so. O maybe a to me. Tree. Where jaw maybe a quarani so hamagene or masoon. Be real one the badness. I remember so. What if I not to me say? Woman, I jaw on one so have a tree. Be real one about so. I had me a casa. Me a casa. Oh, ma. There may come out. Oh, I am not going to ma. Francis, say. Oh, ma. Casa, me pacho mama me ba no wo ye ba ko pe ya akọhwe no be si ya akọhwe no me pacho mama me nka am si one neglect no ya akọhwe no me pacho me ntram se mama me pacho mama me wo de me anyi esika ni me si me wi ameba no so o se fa so a wode o ka no kire no me pacho de me wo ka ne se ma standing receipt in my Derek is a CI. Kire no. Also person who receipt 5,000 Ghana cedis and I talk money. Me the medical catcher, me sister me sanka misika. Mu pia mu kukuru mu fie nko. Mu fi se be me dia agro. Wa so be fie Francis, Shimi Francis, can one no kasa you? Yeah. What am I doing? Me catcher and I mean it. So me sanka misika. I mean over here. Benis ma mi de to manim abosome nkron kwasi ade twatuo 2023 some mo amane se Benis se won pe
Awa to sika gu wan pew onwale na me se maame ne mu amane maame so abo amane enura ade akyen no ka kire m gwasi ada no eye 2023 September ending Specialist Herbal Hospital. And they do nya. Especially diabetes and tete wo. What stroke akwa to them. What china nantia bre enso ntimi nko. You better stroke not say e ma deku amonya wa hoto. Wa opasi massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto. Akuponcha yi ebi wa Medi Alternative Health Center. Wakoma ye de na tete wo. Honam ye de na edu nya. Say madedia typhoid. Ye de bi fruit trisu kope mu na ase de. Enya no nko say ye ne yade. Ana enam yade na tete wo. O depua ana gono. Ye tenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho. Wo frɛ ye ne aye baba ba show. Amedi Alternative Health Center. Ye wo foru krom traffic light na so no mo a. Amedi Love Services dynamo. Frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 and cry pokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Gana mai yedia sam de biabo obi benyawa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana Amedi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver ehun atechema o hypertension ana edu nya especially diabetes ana tetewo what stroke akwa to them what china nantia bre enso ntimi nko ye betu stroke not say e ma deku amonya wa hoto wa opasi massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto obetumi ahwede ama oba wonyem na peso ni sa kofa mo de yi abofa no ye tafo anasa na afi wo pese wo ni se ba ba no yo ba ma se de ma ni nyina mu wo ye menso fi se Amedi lab wo ye ni wo dida so ye mfidi o ma so ye de ye testa wo do nyina bi kasi e dia de che e be hwe so fra ye o kuma se o fori krom ye ni SDC workshop na e de tinhwe ni mu ye ye adwuma fi to da e ko si na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168 Amedi lab laboratory mo Ashefo ya chamo free Amedi Lab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back I have fire become once prostate. The become prostate once and a prostate enlargement. And then they can have prostate. It is a prostate organ be a war mema ho. Em say ya take prostate sa ya kan ho asem because so e won fa so bebre e fa e be ma ho. Nti prostate gland bi a de ketwa bi a she be ma jin so twa na se. Nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka be ma ho nsuo a ye friend seminal fluid. Nti is like ade bi a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a friend urethra that is baby a bema o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Amedi Lab Services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the yesuya no ye wo sizes are shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni e kan BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no ade ketwa bi anya Benis Auntie Naa paso no so fa na de ma no wo su fie ye wo ma betumi de wakwa brotire
ɔdɔ no mi hu sɛ wɔ hɔ saa ti sɛ wo pɛsɛ wo de wo ho na wo kɔ w'anim yie ɛwɔ abrabɔ mu a deɛ mɛtumi ahwɛ asisie ɛnya de papa nyame koraa sɛ wo sisi wo nyɔnkɔ ma wonyɛ kɛse ti sɛ wo pɛsɛ wo kɔ w'anim na wonyini kyɛ a fa bɛrima no sika ma no ɛnɛ wiase ɛde deɛ nkama bɛnis wompɛ no tie wompɛ no nyɛ adeɛ sɛ w'ani gye ne ho saa Auntie Naa, Yaudi. And I was saying, so someone. Daughters of Glorious Jesus, our home. Me Pantamo, Benis, Cash. Fenisi Kamano. Benis. Benis. Fenisi Kamano. What? Fenisi Kamano nenya wasumdwe. What ne meka no? Enkwa de. E man ne man kiti bi meye osi akwan wo obra nim. What ne meka no? Fani ompena Fenisi Kamano. Why? Enya nto a yentua. Oyima wote misrewa usumbo chain sa 2.5 billion no. One wo papa no wabusuafo wo wonim sɛ wo obi a wodo no nya wo mpɛ no ɛne ɔmo ntena se amamre kwan so momfane nsankoma na neka ni sika bi a wagege fana de ama no bene sote and move on. Auntie Naa pato yo. Na me pato Auntie Naa me tutu ma de dem na wo share tu. Meka bi a kire no. Utie mi wi a meba no so. Ujitum so de ne sika ba ma no. Auntie Naa pato mate. Me da say afei kwame. Na woni oba kasa na wo record na degem. Ene nkrasefo na yesa de no. Woni oba wo fra ne yere kasa no onim na recording video de ade chetem kwa mani ewu mesi mani ewu to yere ade jam ne ba so no twitwa na sa no tumante na ngasa ba me bia na ne ate bia nyasa wa hwade na mo se ne mre me metimi akasa mesi wo se ne mre me mahu mesi mahu masani aba na se wo yere na twitwa na ade jam no ho ana wo circulate etiam Auntie Naa che me ma unkasa sani ya kache benis no under no circumstance ana wo obi kasa also recording the video na de jam oba ni nim se ni kunu ne ti se wayi ne ho no kasa na secretly wo so recording na se wontam ti a na wo spread it etiam mama nkancho etiam rapa Auntie Naa na beta fo de metimi aka no ene se pictures ni bi wo ha Ghana naked pictures no on one send mama enti I was say wo no yire ntam nya problem wo send ko ha me pato ba unyini ana eno so kese. The main cause of sad and the yen shed and imbati associating with say a yini a bema yini na ne ho system no ne ni hormones na e mane ye bema na and also jojo nti e ko form no na ama prostate gland no so kese na e dey how bebre abre no mostly no e ya de bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk o prostate no unyini a ebe kese nti so we na o papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mu a o be check on as young as o ye no say bi a o 30 years kra 40 years o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say e ka say prostate enlargement problems bi e ti me de ba ma ho ne say o bre e wo jonso ho nti mostly no be hun say obi ho a ojunso abema na junso tentem nti e be friend frequent urination ojunso ya be 20 minutes na junso side no ojunso ya anasa junso side no and a lot of times no complain and for a time nocturia which is enumere anajo junso nti be hun say instead of say be obe story be 1 or 2 times in the night ajunso no otumi story be 5 to 6 to 7 times
nti saa no kra wo ntimi nna yie obi nso ho ase odwonso a na ofili se dwonso no wan dwonso ni nyina obehu se na ne bladder no ofili se still a dwonso kakra e wo ne dwonso twanum obi nso ho ase odwonso a obehu se ye fe bibi dribbling obehu se obadwonso no na still a dwonso no so ni nyina hu bibi se e fa ho a e se oba Medilab Diagnostic Services ye be scans any labs e dey ahwe dey ekoso e fa odwonso ho ase o prostate na ya large and ase other urine problems bi e na wo a ni na ye be hwama enti se unya sa symptoms ya e se oba Medilab Services na ye show enti mostly no complications urine prostate enlargement na amount infection that infections are ye kan so it may travel echo kidneys which is adia pa and sometimes so urine retention no the urine no e bebre ana e ka wo odun so twa no ma e move back to kidneys no your friend of hydronephrosis it is a hydronephrosis aye kan johnson na o kidneys na form and develop say MPA no they say johnson e sign come back to they be free na ama o kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu se na the kidney failure ne ade bro nti ade a esese ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years that's how China man develop all these symptoms na answer o de na ba that's how de ne ba Medilab ni e hwe no na ye hu se ne prostate size no e normal na se kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no se bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesesama sa complications na wo sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry betimi dey abroad ne say then I make up beginning a bit me ama urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any bi say bia obedun so bebre ne ade and I go hon so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no ain't mean ember complete no ebi ohana crystals ne dey abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan it me ko urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na ain't mean ba ni so moja Johnson na ain't mean ba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis yenim sia ma me ne papa no kra atumi di anim ko sra obama ye ware ana dia social media waba no ne suaro no ni papa no yenim waba ye ware no ade kwasi asam ne ajibi sam kra na afre dia mu suasu wo fo suaro broni a ye fo wanye sansam fu we bi da aso ne mama akoya fili obi edibie ana mi share the Facebook ana mi share no ayi TikTok ana mi share he na ede ano dia kwasasam no ana odi agi 2.something billion we cha sam kwasasam na munyai na ni wo mu kum abusua nyina ni mu ase samu ni mu ya ka tere mama mu ate okay papa me da say Benis da bena sika no beba Ben. Okay, me dey who say next week Monday ya beji mu aye no. Why? Would you want Benis. Mean to me so manin kokum. Me say mean to me manin kokum. Sika na ba o cash aba on some cash Benis Monday any elder o papa ya sorry penny and no mama enkasa na mama yemu aye why antuna mpacho mani kumene da Hey ada we ada ntoma na Benis
Ben Besel asori penny ba mesrel ko kam me fan catch up why fanisi kamano oti na me catch on wo dentia e ba ko obedwane Benis e ba ko obedwane uri am wo fidie ni na me be ka ba ko de akyerɛ Benis what free line this one me da city adwada magi moye me da se ma me wie e pa cho wie de moko em se minuani ana one ne yere wo we Accra me so me wo Agran Sedro enta ho na yet fine wo ma na kasekasa asimi bibia asima na ode ato manim te ba ya America ka na ode to manim se na yere ye nwoma bi a ompe oyiska ma na okwa adwuma obaba no na wa ye aduane na wa ma ba ma bibia di no no ba che so to bi efi adwuma mo ba enta ko so anta ka na makasa akire wo mo te ba ko ye na mibusa na yiri makuma isa ye no kre asama na aduane ye de na meso se wukunu emme na wodi bi cha wukunu me na wodi bi cha de a enye hwe na mmom wodi wukunu umo bi aduane mo odi na se wukunu ba na wandidi a ene de anya fine nta kwa so abe ho na aware de na emu aye fine enti da bi ya wo ye de fine na ntokwa gine na emu aye fine ntokwa gine ma wo ma sama nte asem bi a na mnim se ayeye ti da bi mi wo ha na okache makuma ye from se minu ye ni yoma agu abonte da sa anyoma no so wo sabi oyonreni wo ma ye wo ma achiwade nta oka ya mekasa ya na mefre minu na minu se opie yi chei enti na onam ho de aye na enti ne bufuwi odede na aye no opie a oche oye ne den ofa na echi ana oye ne den so ofa na echi jesa kwa we be ma dan mu denti kwa okwa na okwa be ma nchen ti ode adi na enti oyi ni o mesi ho se na de ni ne ma tugu abonten se ene de won me de gina ba bia ya awokọ no fa kwada ho nti mekasa minu ehu na mesa afra makuma yi se one de mesra no na se yoma ne de onfa yoma no onfa me ye ni bia so onfa yoma na ye wo mo achiwade na meka ya nti nsuo to ade chi nsuo toy wai minu ya ka achire odi we ya chi ene wo mo na wa aka okwafa yoma na makuma yi se yoma no wa bodu atoso nti opase ni krun na oba fa yoma nti minu ya ne mfa na minu ya ne so jaye nti nsuo na etoy no minu ya ni kwa adwuma nti yoma ni na afoy nti saka sansu edu manim na misa sister Prince denti o so nyoma de ofa na sanka na wa abo na maame mo amande mo se eyo mo achiwade tiji se minu ye okotwa odwan baako na aponche baako nukure ni waka na ye me won nti medi hu abobu na me fefre me maame no mo na wo mo ka se omra nukure de baako pe me ka cha minu se mo nko kwa me ka se mo nko no ye se me pe minim se ebufu abapa nti na sa mo no apiem nta wo se yenye pani a awase yenye pani a obeka ho maya kwa yiye beto yie nti me ka cha minu se no kre me ka cha nsa mo no nko anko nti ne ye waye bi ewodo ase ne ye de sa asam no hye ho edu ya me wo fa na kaka asam no wahia ho ankaka one no oba baako na minu e kwhwe oba no wo akurase ewodo ase na ne de ye de ko he anche bia na minu e from say oyale ne yefunu enti mi po me kasa no say bia okwa yi no didi basabasa ose sister da bi o mi bisa no say njai no ne de ka achi na ho na da call from the sister ene me ntumi ankoton ade officer aban ho mfa no na me say de nti oso hu se na afuru epagya na me say aban wo fra na on kan papa o na mi bo mi kra ma na ye for so na oba ya ne hu se na yefuni epagya aban na we fra epagya o se wa akọ hospital na asofo tu aka chance na yere na okunu no credit ba ko bo kan na me so me start me so me ne na ant ba bia mako bia was na no okunu na me friend ne yer ede tu nanim aja se me ko se o da bi aba mi nkunu na me fa aka se sister Prince me sraw sa ba hu se si a wo kra na ye din pa na abeto so afi wo ba na ate so sunyini na obete se wo na wukun na papa enye ne de nti me sraw me nu nanim se wa afom nti wo no papa mo nkasa na dia akoboni bia no wa fencha ba no ntenase ye wi de ese na ya aka me kan ya no so wo de momla ye nchen wo dompa ase na me se me da ase se wa kasa enti ni mura na ye ka chi na ka cha me sa mi musa na ma me nso ansa
no ni penny me bu say na ma me so oh ombra na me da na ase na me ka che me ni o wa kra na me so onko na o de ko enti do ko duru na mbu say na ire so we bedu na emom no ye nko asam no so ko wukriada ya wada na ne frame so ya ko ne ya ko ye ne ya kwa ya de wo nso ma je say wa fun me fuma wa fun me na asam nyoma na YouTube ne ye chi afi so me so princess me so ma fun no enti nyoma o cheche ne ya ka tutume me fan minister ye kwa 30 million ne ya pa nyoma na ya peska no kra na afi abeni mo senko ye bi mpo anko be bo ba ya si obo bia enyeje na ya foso ya na ye sika no kwa ya ade no ya kwa ya ade no ye ya si ya kwa ye wonso ma na akokọ ne dan ne yem a che se afa na obai di kan ka chem se mama fe ni kunu nko ba bia na ho no na ye ya ade na ebe ye fi se ye wie ne mama be ya apaye ne papa so ya apaye ote ami ntwa atonton so da enti wo mo ya ade no odompa asi kro mi wie ye no wukranda ya wada no na wo mo kwa emsa na awotwe mienu na wo mo kọ wo mo akurase ya kwa ya na yese ne papa so gun sapa me de no kra ya ba ko na mni ho me ma me kira na nwoma ho de papa ne bubo bi pa na ode danda ni na owie na ode ma na yere nso na yere so bobi na ne yesu bobi enti ne yesu echechi onso bo ane de pen on so wo mo so twa wa musu twa abo no so twa ya na no so efaaye nti ono so fa na je say asomdwe aba wo muntem na obayi ka chem say me fra no ya me ni free afa na so ye say na de ani age nti ni mu na o ka so ono no nyoma na o de pata me no de be ya aduane na o ma atunse didi na me mbisa anza na wo hwa aba aduane obetumi adi na no ya ni so kakra mpo na obedi a na bibia ya fan na me si o nti ndi me ni hobi e wo ma na me ma me fra je so wie mo di aduane wie na ni yam e ko so by 5 days em say fia da be na wotwe na afi hotel by dem odompo ase wo mo ofie dompo ase na wo mo hye wo bi wo ekurase enti yale ne ye no wa betena krom e wo mo fie ye ba en say wo say ye pam minwe ni me ma me fi efie ho so wo mo fi ho na wa ya de na wi nti wo mo fi ho me ma me ni odi na echo odompo ase ya sanka me ma me ni me mo koma na wo say omokom mintumi nchire Priscilla mami dua no nim ho bi mami mpacho be me mimbo ni dua ye de na ye no o se odidi ana no fu ahye ti se umbo ni dua ye de na oba okrom na o papa gu nsa ye twitwa mponchen nkokọ umbo ni dua nti de nti na wo se mo da ni dua omu se omu ko bebe Mike ni mami na omu se omu ko bebe no omu se me na mabo ni dua na wo so umbo dua me pa chan ti ye de na aka se fa de bre me mami ne me papa no ngunsa minyoma na o yitugu abonti no e ma me bufui e ma me kasa me kasa nsu ma influence obi ambo ni dua omu se no na ma e bia bibisa ato no enti saa de enye onu so mra ne ensu enko ba bi enhwehwe se ampa se e eduaba na mko edi ne si o ye kwa ye no omu se wafo enti se ma ya de boni mpo na se enya se obehu mabusuafo obeka bibisa akere no but enu kwan se oyim nyoma gu abonten ti wo afom na ono afom ye se ono na afom wo de na onfom ye pa chan na ko yin na ma okun de bufo yi ne magu abonten mame me sata na me no obi na ye adwuma enti na me pon 5 sata m so ma mefie ntem me koya washin me bo me de me trin se ya na bo kon ro bai e ba efie enti me ba efie na obi sa me se me kwa hefa fe na me ba efie o ka na ma efie no obi sa ma me efie na me kwadware enti me kwadware na me fa me sika se me kotaduane enti me kwa abonten o ka kire me se baby kura me kon me ko beba na me nyoma ede egu abonten ohona na o sha asese wo yi me nyoma egu abonten enti me kotaduane ne ba na wa lock me epono no enti me ba ye no na me frɛ me kuma ka kire ne se ade ane bra ye ni o tu print se ma kotaduane ba me nya baby mponye de endi enti nyoma no na me o ka che makuma se on sam nyoma no ngu edam ho ma me na me ka che ne se dabi o ma me kuna se sam nyoma ye de ngu dem ho no na yi nyoma no gu abonte enyo ono makuma no enti mpese me kuna yi nyoma ngu dem ho ma me enti wantie me enti ade chi na me ko adwa be 12 na so bi start se to nso no pu nyoma nyina enti ade ti enti na mpese akuma be sesa ne ma na kode me pese ono na ese o yi nyoma gu dem ho abufu aba na wakuma abam wo na wafe wakuma na wakuma se
ninu afom to obesesa de na wo pese be ma na de ne nsa so ne manum otweko media me say ono na eso sisa ko enya bibia me pese ono na sanyoma ne gu abo na wakuma wo de respect am wakuma no abo na mane no waba once ninu ana anya ade to otwe wo niama na koda mu bi wo si da bi me pese be ma na som de ntia mame enya bibia nti na me pese ko ye e ma me sa nti wanye no no sha se yare dabi wanye no nti ono ekire na me ba omuma akwan na me kran se me papa me nana nso efrim ntina se me kɔ hɔ nti o ka che me se me ndi nkan na ye di na o twe dan wi a 2 weeks time obeba nti me tina hot sa oma me tina bibisa ne sa wamba ena me bisa ni say sisi ano ye mi nana 1 week ye di mi nana 1 week na wi nti kan be na obeba afi me kan na odi mi atoa me kan na odi mi atoa sa wamba bepim ne ko pin say ni bra ba ko bi wu wodumpo ase a oba na eye ena oni ni bra e ba ye ho na papa ka kire ni say sisi anade na waye no menwoma na watu gu abonte no enye ente betimi di ho sunsun aso ayeden abre no enti no obeje no odwan eni nsakakra eni no ma dia bompa no ma yibibi efro na sumdwa ayede aba enti o ka che me kunu wanwa wanfi ebe pimne banis shede ukunu yayi Benis, she, wa unim no ne dada mu wo yam nso. Ma me mbo ni dua ye. Se wo Priscilla, se wo mo ni dua ye anke beje aponche. Eyi apaye. Ma me. Wo papa se won fa aponche mra. Ye ngunsa ana ne mompa ye nyi bibi afrim. Se bibi wo ho a e wo se yi. Edi free wo. Ya ka kira no wanfi. Enam chese se hwede waye. Ye bende. Mame, mi ni. Hwenani. Onyo mobo. Oh mame, ni krede e ba kope, me no me nya ne bo. Ti ye bende. Eni ono ano ho. Me nya ne hwe. No. Priscilla. Mame. Oba ne papa ye bende. Mame, sisi mi nyame adom ya kwa baabi o matwa akokɔ Bibi on so ya ka se o so afom no. Sa enti no. Badon so no so ne yire afom no ko mo odua o. So on se de city. Tie mo ko ba bi na epiem ya se wo so afom no. Foma afom no na e de afom. Me o man ka de cross na mo ka so afom. Wo so afom no. Ba on se foma afom ukuru nyo no wa gya ne de atewo. Wa modua wakata wo de no so. Ti de enti na obehwe se dua bi wo ho a enku no. Mame me mbo ni dua. Ti e benda na no ho ato no. Mame die be ya ne ya ye wie. Enti mi mpo mi ka kire ne se. Ya ye wie ne ho nto no. Ena me ka kire. So se aponte na o kan no. Wa mpamua. Moso mo krom ye se ye chi se be ma betwe niema egu abonte ama nsu ato aguso. Sa ono na ye ko bebe no mo sesa de a onfa akokɔ ni kosua ne nda ne dua no. Nti ya da. Akokɔ na moje. Ana ponte na moje. Da bi eduabo no. Me se mo se watwe niema egu abonte mo krom ye chi sa ana meboa. Ti die ho na wo se wo ye. Ono na ye se wo ye wanye. Anam sisisi ano eku no ti onye den. Mame, mi if he said we are done ye ya done. Ma oka cham se ya dane wo yiwe kra sa aponche no. Awose mi nua isan ye. Enti so no na ohwe na oje. Na se mi nua no mo beto na onka nkyere ye. Ya de ba ina ya ma na tele okuma no kan. Jo se moaje akokɔ. Kire no ofi. Ahode mai. Saponche ne ba ne ho beto. Me ka kire ne se ya dane dua na se enye ya. Inde omo ntan ko. Ude ye be ko hospital ye me so no so ho a me de be ma wo mo. Cause todan so ye be se duabo ebi nso na kidneys. O hwe na ni kura. Na ni ne ma ni kom ne liver wo ho kidney wo ho ti hospital ko bi wa krapa. Dia no mka kire no. Oko ye detect kidneys. Na kwa no mamoi URS ni samples mi and so ko ye labs also running labs o meje me toilet
lab no detailed one and I was a kokoye I will say a cornea hospital papa now running labs. Me damage kidneys and I tell my money say kidneys any problem nsɛm koraa dɔɔso kyɛn biribiara nti ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛma yɛni ɛkɔ ho ɛna sɛ Johnson no nso wotena ase ara na sɛ woma ne yɛ kɛseɛ na wammɛhwɛ na woanya bi a medications bi a ɛno na ɛyɛ a na wonni option bi a gye sɛ yɛde rɔba ɛhyɛ wo bɛrima no mu ɛno ne yɛfrɛ no catheter balloon ɛno nso ɛho complications bebree ne discomfort ne ade ɛna sɛ bio sɛ bɛrima yi kora wei ɛhyɛ wo koraa one ho kafo ntumi nhyia because of rɔba na ɛhyɛ wase no ɛna prostate enlargement na yɛka ho asɛm no ebetumi aba sɛ ɛyɛ prostate enlargement kɛkɛ ebi akɛseɛ kɛkɛ na ayɛ a yɛfrɛ no BPH ebetumi aba nso sɛ kɛseɛ na ayɛ no cancer ɛwɔ mu nti yɛfrɛ biribi nso prostate cancer but ni nyinaa no because the symptoms na akɔyɛ very similar to one another no ontumi nka sɛ wei me deɛ nyɛ cancer na me deɛ yɛ cancer this woba ɛma yɛhwɛ sɛ yɛkyɛke wo prostate size ne yɛhwɛ sɛ wei ne deɛ abnormally enlarged anaasɛ yɛhwɛ a growth bi ɛɛbɛ mu a yɛwɔ other labs bi a yɛbɛtumi ara ne ama wo ebi ne sɛ yɛbɛtumi ayɛ PSA prostate a yɛfrɛ no prostate specific antigen yɛtumi test yɛwɔ levels bi a yɛtumi de hu sɛ wei na ɛfɔme within the normal level anaasɛ ɛwɔ soro a ɛna yɛsan wɔ biopsy a ɛno no yɛbɛte prostate no ho kakraa bi ɛde ayɛ ho lab ne yɛahwɛ sɛ ampa prostate cancer no ebi wɔ wo mogya mu anaasɛ ebi nim ɛna the good thing about prostate cancer no sɛ uhu ne ntem a yetimi eso ano ntem ema o sɛ uhu ne ntem na sɛ ɛwɔ first stage no that is located within prostate na mu a na sɛ treatment no so ayɛ simple but sɛ wotena se a na sɛ bi a wo dwen sɛ wo de ne nte saa ana wo adwen yɛ wo sɛ me de ne ntimi nyɛ prostate cancer nti na wo de te ho a na yɛfrɛ biribi metastasis na ebi a prostate cancer cells no move call blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be hu no na after they are too late the other complications are abrewa anka uba amedi lab ntem ma yehwe ma wa and rusa inti and only some of the things are be can fa prostate ho inti as I say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and na na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana as I say the ba amedi lab ni yehwe no prostate ne kidneys ne bibia urological examination ema yehu se bia problem bi ewo ne urinary tract ni mu ana se bibia ni ma inti amedi lab ewo oforichrome opposite STC yard ena ye number of free almost 2 years ni say wa ko abura ko me frɛ na menya na ɔno nso won frɛ me 2 years ni wasan de me atena wasa bepem saabre eti me san de ko na danfo ba ko sɛ me srɛ na ala frɛ ni Mr. Yanfo wa mu nyina me kasa nyina wa mu nyina etie wa ka kyerɛ me sɛ watinto wade be na ya de sɛ ye kyerɛ Oba ho na sɛ frɛ zo me wade so na ara o me som me Misum na America. Eti misum na America to na danfo ne frɛ na wose. Why busy? Etosh me yen wase ne sekutade. Also Japan no yes sir. Me pa chaw. Ne wada danfo ne sa ba anka hwe bi anfa ho. Na danfo no me koy no kwaji hu na wase. Se bi a soja ne si bi kasa no. Say why dey? Why busy? Wakanji. Say wadwane say. Wadwane wo nkokɔ e wa ne yere ho abetifi. Wa free bibi wo me. Na ho be 2 years ni wensi ho. Ti wo kɔ so ankra. Ankra me. 10 good years. Bibi o me mu de na de ba ho. Our wedded wife. Now we're done your best, baby.
after 10 years and also coffee or wedded wife half time I was say wakwa yaba wakwa homiji munti se ara ya pension na mara be fi debi me ntese be say wedded wife wakwa se kuro bia de baby or mem for 10 years no ba twembona 10 years after 10 years what dade asa ko so yere ho me pa chan so baby we me be de kuro mo ne ho pa enti onya pension no ba ho na obi ho 10 years won share na yere pay wa mesra na pay wa ma ne nchen pay wa mon komo fu so mo hu so yere oh ma me ba cho me bi sa wa se ne wo ma na ne ma no e de yere ne na ja ne ma no 6 na wo shia ba ma hu se na busuafo kakra da busuafo me bi sa wa na me ka se bi bo me ho no no ne na yi ba ko bai da busuafo ni ba ku bi e che so ba ti onu so be twa so ni yere sama wa ne na ja na ma me be 5 years ni aba ma na enya pension wa ma da na se 10 years odo wa na te ho me ba chan tene na otimi ye huma wa ko hwe ode ko ne yere wa sa na wa ka so otutu kwa nyina na wa ne na yere akoka ho asema yese otutu kwa bi akoshe ne yere ho na akoshe ne yese wa ka ho asem ntina menim eti wo na me ye me ho ade na ode to na danfo ne mu se wa ye wa di ntwentumi nya me ho ade so oni ne yere na atwi so me pa chan ne yere na wo ho 2 years enuane awanwa manwa e ba ko kwakura na ma hwe ase na mabu na me da ho me na we mu bui kura be se na yese ba bia mi frɛ no metia no be kwanse ne ba ko asa na makɔ no ni fie eti me kɔ no me na akwasi a me na kɔ bui na mo no nti Emen say Judas was to condemn. Almost to condemn. Wano so waya dai. Won pa wantin so aduane. Me na jo kwankwan da ka ba. O ma ya aduane na me de aman. Wase me nsa no aduane e de. Eh, ene ade so de. Ade ne so de nti wotena ho. Yes, ewura de a. No ya de. So ja ne de nya. Ade na de aduane e de. Me bibi e de. Mitimi hu. Wanim so de. Watade so ede utinye ede bibia asumade ede anoka said papa ya nya de oh watwe me panya sam ketwa 2 years hu no ofra na ofa ma me da bi me fa na onfa wa block me number na de na de na sisi a wa mana ya na yere akwa na yere ho nti se ade ene kokufo so abaso memo a che no soja so ofra na onfa me de me fa na onfa ti memo a che ano me ntimi je so ade me kasa de a me che so si 2 years pa tan kakra ne mpo kakra ne mpo ma ne nti ne ho asimpo so no wa oyere kura ka bom o soja eja pani foso dio pani foso me fa me na wo 53 na papa no vie say na mo 53 no so wo 56 se wo be yen se do be nya be be sister be 8 o soja nyesa tia no online so hello soja soja good afternoon Bebacho Soja, good afternoon. Aja Fosu. Bebacho, good afternoon. Bebacho Soja. Nana man afro no bibo mem. Good afternoon. That is I. What's one you soon? Eh. Bebacho, what didn't come from me? Nana man afro no bibo mem. Good afternoon. Papa Soja, good afternoon. Hello, Soja. Hello. Soja. Okay. Soja radio say TV no. I want to ti bona mani say o manenko. So for birthday de mame. Arizona hu. Ma wakwa almost 2 years ni say wakwa abura kome me frɛ na menya na ɔno nso won frɛ me 2 years ni wasan de me atena wasa bepem sabre eti me san de kɔ na danfo ba ko sɛ me srɛ na afo wa mu nyina me kasa nyina mu nyina etie waka kyerɛ me sɛ watinto wade be see ho ti wakɔ so wankra me 10 good years bibi o memu de na de ba ho
our wife. Now we're done your best, baby. Bro. After 10 years, and also coffee or wedded wife. I half time. I was say, Wakwa Yaba. So, Waka home, Jim, to say, a pension, I'm a baby. That means, yes, you say, wedded wife. What was she Crobia day, baby or mem for 10 years? No, back and 10 years. After 10 years, what did I say? Maybe I try. So, baby, women go the crumb in her pa. It do not pension or bar, no be home. 10 years, one shall pay. While my son pay, while money in champagne, while mom come on full some wounds or year. Oh, my. Maybe I told me we saw a send or man and the man, a day in the Jan, man is 6. Now, who shall be my own son, a bush and fork a cry? That bush for me we saw, and I make us say, be women one on one net. Now you back or by the bush a penny back could be a chosen by. John also a cat so near. Aha, somehow, what in a jay. Now, I'm in about 5 years in a bear manner. I pension or mother. That's 10 years or no one at all. If I shine. Tell to me, you, well, the corner was. What I saw to Kenya, and one in a year I can't watch myself. To be a question in you. No, I question is what I can't watch and tell me. It's one I may have had or the one down for any say. Why I word in 20 minutes, I did. So, in a year, nature so. The patch on any year or 2 years. And near one man, if I may a cock on my share, Mabu. Namadaho, may now we move we crab and I say, baby, I'm a friend, Betsiano, backwards in the back. As I'm a corner fee. It's a mere corner. May now go see a minute, and I'm one to. I said you that's what you condemn. Almost you condemn. I want to so I had a 1 pound in Swedian. Me, my Adrian, Namadia man, or some son would be an ed. Hey, and I didn't show it. I didn't show it into a town. Oh, yes, no, I did. I so Janet, I didn't. I may be beard. Me to me when you saw it. What are the sweat? Putting your day. Asuma dear. I know Cassade. Papa and Yadi. Oh, what you mean? I some get 2 years soon. Offer now, Mammy Debbie, me fan on fat. Ah, I broke my number. Now, dear, Dennis is here. I can't hear when they say, and then Coco for Shabba so, me watch a low soldier. So, offer now on fat. Many of a fan on fat. See, me watch ya no. Mentorians or Casadia, Metcha. So, see 2 years apart, 10 years now, what Daniel and 2 years. Kakran and Po. Kakran Po. Manington was simple. So, no one will you crack carbon. Oh, soldier. Penny for so. You. Penny for so. Or farming, now 53. Number of years. Number 53, one's way 56. Says over being said, when you bear. Bear sister be 8. Oh, soldier, yes, sir. Channel or line or so. Hello, soldier. Soldier, good afternoon. Hey, good afternoon. I got for you. Good afternoon. Nana be boy, ma'am. Good afternoon. That's a sign. What's one you soon? Hey, Pacho, what didn't come for me? Be boy, ma'am. Good afternoon. Papa Soja, good afternoon. Hello, Soja. Hello. Soja. Soja radio say TV no. I want to tea bona manis o manen so for birthday the mama. Arizona mama Ghana mai. Yedi asam debia bo. Obi benya wa
wa na fi yade amoma nkama sam ene yade eno ti ana Amedi Alternative Health Center yedi abramo awar form pe awo say your kidney ana liver ehun na techema o hypertension ana edunya ahihele diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wachina nanti abre enso entimi nko ye betu stroke na say e ma deku amonya wahoto wa opasi ye massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponcha yi ebi wa Amedi Alternative Health Center wakoma yede na tetewo wonam yede na edunya say madedia typhoid yede bia fruit tri so kope mu na ase de enya no nko say ye ne yade ana enam yade na tetewo o de pua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne ye baba ba show Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mo a Amedi Love Services Dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 913511 ago Ghana mambi fe wakesani ngomo kumba ebahanye ni yuone kama kubana buwa beja hila neba chabuju hiwong luhiwole kani otrifa eja ake Amedi Alternative Health Center almost 2 years ni sai wa ko abura kome me frene minyana odon so won freme 2 years ni wasaje mi atana wasa bepem sabre eti me sade ko nadanfo ba ko se me sre na ala e frene mi sayanfo wa mu nyina me kasa nyina wa mu nyina etie wa ka kire me se watinti wa de na yade se ye chirose ba ho na se frezo me yo wade so na ra o me summe me summe na me ka eti me summe na me de kwato na danfo ne frɛ na wa se wa ye busy touch me and was in secretary. Also, Japan, yes, sir. And what dad and down for the Sabe for town, so I had the one country be found. And not down for me, call him, could you whom I was say? Says, yes, Bia, so that is because I can say, why busy, or you say, or can't work there to ya, or can't you? So, what Johnny say? Or John or Coco, I want to hear about Tiffy. Well, free, be you about 2 years in we see her. To walk also and crow. 10 good years. Bibi o me mu den adan ba ho. Our wedded wife. Now we Dania Besha baby. Bro. After 10 years and also coffee or wedded wife. I know half time about. I was say wakwa yaba. So wakwa ho meji munti say ya pension na be fi. Debi me ntese be say wedded wife wako se kuro bia de baby o mem for 10 years. No ba twembona 10 years. After 10 years what dade asa ko so yere ho. Me pa chan. So baby we me de kuro ne ho pa. Enti onya pension no ba ho na obi hu. 10 years so nsia na yere pay. Wa mesra na pay. Wa ma ne nchen pay. Wa mon komo ofun so ma hu so wo yere. Oh ma. Me ba cho me bi sa wa se ne wo ma na ne ma no. E de yere ne ja ne ma ne 6. Na wo hia ba ma hu se na busuafo kakra. Da busuafo me bi sa wa na me ka se bi bu me ho no no ne na yi ba ko bai. Da busuafo ni ba ku bi e che so ba. John so be catro so ni re. Aha, sama wode na jai. Na ma me be 5 years ni abe ma na. Enya pension o ma da. Na se 10 years o no one na te ho. Me pa chan. 10 na otimi ye huma wa mu ye o de call ni re wo sa. Na wa ka so tutu kan nyina na wode na ye na kwa kan ho asema ye se. Tutu kan bi akoshe ni re ho. Na kwa akoshe na ye so kwa kan ho asema ntina me nim. Eti wom na me ye me ho ade na ode to na dan fo na nim se. Wa ye wa di ntu ntumi nya me ho ade. So ni ne yere na atwi so. Me pa chan ne yere na wo ho. 2 years. Eniani a Manoa e ba kwa kwa na ma hwe asem na mabu na me da ho me na we mu bui kra be se na ye se ba bia mi frɛ no metia no be kwansi ne ba ko asan ma ko no ni fie eti me ko no me na kwasi a me na ko bui na mo no nti Emen say Judas was to condemn. Almost to condemn Jan. I want so I had one power and so aduane. Me na jo kwa ni free. O ma aduane na me dia man. O se me san no aduane ede. Eh, any ade so ede. Ah, ade na so ede nti o tena ho. Oh, yes. Ewurade a. No ya ade. Ai. So jana de nya. Ade na ede aduane ede. Ai, me bibi ede. Mitimi hu. Wanim so ede. Watade so ede. Utinyi ede. Bibia. Asumade ede. Ano ka said. Papa anya de. Oh. Watwe me ede panya sam ketwa. 2 years hu no. Wo fra na wo fa. Ma me da bi. Me fa na wo mfa. Wa block me number. Na de na de na sisi a wa mana ya. Ko hu na yere.
akwa ne yere ho nti se ade ene kwakufo so aba so memo ache no soja so o friend a on fa me de me friend a on fa ti memo ache no me ntimi je so ade me kasa de a me che so si 2 years pa 10 years kakra ne mpo kakra ne mpo mane ntine ho asimpo so no wa oyere kura ka bom o soja eja pani foso adio pani foso me fa me na wa 53 na papa no vie say na mo 53 no so wa 56 se o we obenya se se obenya be sister be 8 o soja nyesa tia no online so hello soja soja good afternoon soja good afternoon aja fosu be ba say good afternoon be ba to soja na ma na efro no bibo emem good afternoon na to say was one sumpana me pacho mo din kan frame me na ma na efro no bibo emem good afternoon Papa Soja, good afternoon. Hello, Soja. Hello. Soja. Okay. Soja radio say TV no. I want to ti bona mani say o manenko. So for birthday de mame. Arizona ho. Ma kaya na kwanta ma kwa medila wa familia be ma kwa na kana ni mi se lab bi wo kumasi ya no kwa e twa e bi mu no kwasa se hodie tese mapa sa na nnua no so no ena ma ye mframa e ma ye nsuo ma nsuo to e ma yetimi nya hode tra wiase mesrew kopa zipman memedro obo ne panya no ba na tede ye wo sustain release wo be ma wo ye 1 minute man 2 minutes man e be sustain you na atimi aboa ye wo wasa wom wasa no be kuruntinum atina ka wo me horo kai se wata ho so me horo ka no o de horo ka na ne cha bosi ne mu ayefi afa bosi ensuo di foma na mu ewewe afa ni thickness ne kra no e reduce sana be ma obo adwuma ne cha sana wo untiri no esitie ubenya wasa strength na ewo zip manu ma be bo pa na tia ma wo hode mapa me mpaso na akodi agro no watima di ne yie me say be ma de se wo no ba nya akodem so ye oyere oye wakantima oba bia be ma ne be kodem bia no adamu metade ne mienu kwa wodem na mokodi asiem no meme wo wiase nyina wasi wo manem so kogu ho ni mo ase a oba ndeka se meme nyina nya de mesrewo kope zipman fedu akagirim e ma ne so no monum so lak me hyane bi na eno so mo a na ensiesie ayimfio ma ayimfio enye kama na oha bia ba ho bia nso no etimi enyi efri honom doctor na mesode ya dwumani eye 0245 0245 61 60 28 0245 61 28 Etotigonia 0261 73 62 63 73 62 63 Doctor Eofumesa Kobo Janse hono me say be medro ya obenma be ma hoden ama be ma na be ma wo fie ma ni jabe fie ma ye fa na duane enkosi kitchen enfa chance tre so say no enkata so na zipman obo ne panyanya na wate de enu ti mani ko didi ne to so o se zipman panyan obete de ne medical get you say your sustain releaser your strengthener and your wasa ni na ye saponis ene tepinos a ewo elduro no mu a eboa ma duro no nya hode mapa ma ekodi padua no mu a etimi eboa ne padua e natural way e fa bibia frafram unkonya ha obia so no ebla wano ma duro no e wachire mesrew koto zipman bi nanom e ma nom solak mesa ni bi na emo mo na nsiesia yimfio ma yimfio enti e basa be ma ne bana na ba yimfio be di asem a obetena ho a ompeso be pia ko no ba wa yimfie ene ma se de nkoyie ono beda ba ku mienu miensa obema ne kwa oma bio bisa ho se de na ma Stop hospital. Now Dr. Nakacho say ya dey say wo bojem. And now in one person who say who ya dey say wo bojem. Ya dey be to say typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, ASH ya dey. Cancer ya toni petrimu, ya from and afro dem. And afro be kwa na be ko bi. And afro ke kaye na HIV test apesa we ye. Ni nyina no wo betumi ahwede ama. Oba wonye na person ni sa afra wo dey yi. Abafra no ye ntafo. Anasa ni na. Afro person who say ba ba wo no yo ba na say dem. Ni nyina mo wo ye menstro fi say abedila wo ye ni wo di da so. Yo fidi maso e de yete sa wodo nyina bi kasi e di adwede che e behwe so fra de okumasi ofori pro ye ni STC workshop na e de
0244 96 49 22 0541 1431 68. Adofo ya chairman ene ye kasa free Amedi Lab services e wo for room ye njuma ye bi ne ultrasound scan lab x-ray ECG ne ade nti ene ye beka sa fa nioma ba kwa ye apimpo scan, which is obstetric scan. And a topic ba kwa ye beka ho asem ne fetal anomalies. Nti ye ka fetal anomalies ubebisa se den a fetal anomalies say opimpo. So opimpo be tra scan anomalies che problem say timi ba nyinsen ho. Nti se oba be tra scan unyima ma ultra scan imprensa ansa na wawo ye first one ye twa no ye friend first trimester scanner ye twa no from oba ni nya 1 month e ko 3 months nyinsen ya ene ye wo de ultra e wo mfinfin a ye twa no from 5 months to 6 months na eho asem na ye beka ni nti for sa second scan na ye ma obecha no ye friend no anomaly scan. Inti anomaly no say abnormal brofuna no na ya kana anomaly scan say bibia anko ye wo baby no. Inti first of all ne say o doctor na say wampo the doctor mpo anka se becha so unya be 4 to 5 months echo 6 na so becha scan say oba na oda oye mu no ne baby aform ya because nioma bebre ene timi koso wo nyinsen ho nti ye ka se fetal anomalies ya nioma bebre obi be ka se den na edeba mostly no ye ka se fetal anomalies ye wo broni be ka se structural anomaly say bi akwa no ni body no part am for me e bi anenan ana ni ti ana ne baby am for me ene wo functional anomaly